Tekereza nawe ko uri perezida w'igihugu kinini ufite ubudahangarwa, ibyo twita diplomatic immunity, uri indege yawe bwite y'agatangaza, ubwo ndavuga private jet, ukagera ku kibuga cy'indege mu gihugu cy'i Burayi, ariko bakakwangira kwinjira, bakaguhagarika nk'umuntu usanzwe. Ibi si inzozi, si ikinamico, ni ibintu byabayeho kandi biri kuvugwa cyane kugeza ubu. Amakuru mashya agezweho kandi ashyushye cyane aratubwira ko perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yaheze ku kibuga cy'indege cya Budapest mu gihugu cya Hungary. Impamvu yatumye ahagarikwa, uko isesengura usanga bitangaje cyane. Bavuze ko batinya indwara ya Ebola, ariko se umuvandimwe we Christian Tshisekedi we yageze yate ubwo nawe yarari mu ndege ye bwite? Wahisemo neza cyane ko uri hano, urakaza neza kuri Pilot News TV, aho ngiye kugezaho aya makuru akomeye cyane. Tugiye kwinjira rero muri iyi nkuru mu buryo bwimbitse cyane. Gumana nanjye niba ufite icyawe kimwe, niba ufite agacupa kanywe, kuko iyi nkuru ndende irimo udushya twinshi tugomba gusesengura. Mbere na mbere reka dushyire ishusho y'uko byari bimeze ku kibuga cy'indege mu maso yanyu. Fata ishusho ya Perezida Tshisekedi hamwe n'itsinda rye rinini ry'abamuherekeza, ibyo twita delegation. Muri iri tsinda haba harimo abashinzwe umutekano we, abajyanama be mu bya politiki ndetse n'abandi bayobozi bakuru b'igihugu. Bose buriye indege berekeza mu mujyi wa Budapest muri Hungary. Usanzwe iyo umukuru w'igihugu agiye mu rundi rugendo, mu rugendo rwe rwose, haba harabayeho imyiteguro ikomeye cyane. Haba harakozwe inama y'abashinzwe protocol, bagahanahana amakuru n'igihugu azasura, bagategura imodoka zizamutwara n'ahazarara. Ariko hano siko byagenze na gato. Bageze ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Budapest biteguye kumanuka ngo bakirwe mu cyubahiro cyinshi, ariko batungurwa cyane no kubwirwa amagambo akomeye ngo oya, ntimwemerewe kwinjira muri iki gihugu. Reka mbisubiremo neza kugira ngo mubyumve. Umukuru w'igihugu yabwiwe ko atemerewe gukandagiza ikirenge ku butaka bwa Hungary. Ibi ni ibintu bidasanzwe mu rwego rwa diplomasi. Gufatira umukuru w'igihugu cyangwa kumufatira ku kibuga cy'indege bishobora guteza ikibazo gikomeye cyane hagati y'ibihugu. Ese mwibaza ukuntu umwuka wari umeze muri iyo ndege, ukuntu abashinzwe protokole birutse bahamagara kuri za telefone bashaka kumenya ikibaye nyakuri, byarujijo rukomeye. Wenda wakwibaza uti, ese Perezida Tshisekedi yari agiye gukora iki i Budapest? Ese yari afite inama y'ibihugu ikomeye cyane? Ese yari agiye gusinya amasezerano y'ubucuruzi yagira akamaro abaturage ba Kongo? Oya rwose. Impamvu nyamukuru yari yamujyanye i Budapest ntabwo yari urugendo rw'akazi ka leta, yari agiye kureba umukino wa nyuma w'igikombe cya Champions League. Yego wabyumvise neza, umukino uhuza amakipe abiri bihanganye ku mugabane w'i Burayi, ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe ya Arsenal. Uyu mukino urumva ko wari wakuruye abantu benshi cyane bakomeye ku isi, abakuru b'ibihugu, abaherwe, ibyamamare, bose bari bateraniye i Budapest kugira ngo bihere ijisho umukino w'amateka. Kuri Perezida Tshisekedi n'itsinda rye bari bazi ko bagiye kwicara mu myanya y'icyubahiro yagenewe abanyacyubahiro, hari ibyo twita VIP section, bagafata icyo kunywa bakishimira ruhago. Nyamara ibyishimo byabo ndetse n'inzozi zo kureba uwo mukino byahindutse ihurizo rikomeye rya diplomasi ndetse n'agahinda ko gusuzugurwa imbere y'amahanga. Uko kubuzwa kwinjira byabaye nk'igisebo gikomeye, kuko bitari byitezwe na gato ko umukuru w'igihugu yabuzwa kureba umukino yishyuriye amatike y'icyubahiro ndetse akoresheje n'indege iheze cyane ya leta kugira ngo ahagere. None se abayobozi b'ikibuga cy'indege cya Hungary batanze rwitwazo ki kugira ngo bahagarike perezida w'igihugu cy'igihangange muri Afurika nka Kongo? Impamvu zabo zarebye zikomeye. Impamvu ya mbere, bwabwiye itsinda rya Tshisekedi ko batigeze bamenyeshwa na gato iby'uru rugendo. Mu rurimi rw'icyongereza babyita lack of prior notification. Bavuze ko nta nyandiko cyangwa ubutumwa binyuze mu nzira zizewe za diplomasi bagejejweho ubabwira ko perezida w'igihugu agiye kuza kureba umupira. Ibi biteye urujijo cyane.
ese byashoboka ko abashinzwe protokole muri perezidansi ya Kongo baba baribagiye kohereza ubutumwa cyangwa se bakoze amakosa mu kuzuza inyandiko zisabwa? Biragoye kubyumva kuko urugendo rw'umukuru w'igihugu rutegurwa igihe kirekire cyane ko natwe abari hano mu Rwanda twe tubizi ko Perezida Chilombo azitabira finale ya Champions League. Impamvu ya kabiri rero Hungary yatanze ari nayo yateye inkeke kandi ivugwaho cyane muri iki gihe ku mbuga nkoranyambaga ni indwara ya Ebola. Abayobozi b'ikibuga cy'indege bavuze ko banze kwemerera iryo tsinda rya Kongo kwinjira mu gihugu kuko batinya ikwirakwizwa ry'icyorezo cya Ebola kivugwa ko iri kugaragara nyine muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyane. Impamvu rero yarakaje abantu benshi cyane ndetse n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu. Abasesenguzi bakomeye mu bya politiki bavuga ko iki cyangwa ibyabaye ari urwitwazo rutari rufite ishingiro. Ese kubera iki bakoresheje Ebola cyangwa bakoresheje Ebola nk'impamvu yo guhagarika umukuru w'igihugu n'itsinda rye gusa? Ntabwo bakuru b'ibihugu basuzumwa cyangwa ngo bitabweho mu by'ubuzima kurusha abandi bantu bose mbere y'uko bahaguruka mu bihugu byabo? Kwa bagaragaje ko batinya ko perezida ubwe yakwanduza abantu Ebola byafashwe nk'agasuzuguro kenshi ndetse n'ivangura rikomeye ku banyafurika ndetse n'agasuzuguro nyine ku perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero birongera kuzamura bya bibazo by'amabwiriza akakaye yo gukumira ingendo z'abantu bavuye mu bihugu bimwe na bimwe bitwaje ibibazo by'ubuzima, ariko akenshi ugasanga yibasiye ibihugu bya Afurika gusa. Uku guhagarikwa kwatumye habaho kwibaza niba ibihugu by'i Burayi byubaha koko ubudahangarwa bw'abakuru b'ibihugu bya Afurika. Ariko reka mbabwire inshuti bakunze ba Pilot News TV, niba mwari muzi ko inkuru irangiriye aho turi aho ngaho ku kibuga cy'indege, muri beshya cyane. Hano hari agashya gakomeye gatangaje kubera ko birenze ukwemera. Mu gihe Perezida Tshisekedi n'itsinda rye rya leta babuze epfo na ruguru bicaye mu ndege bategereje ko bafungurirwa imiryango ngo binjire ku kibuga cy'indege, umuvandimwe we Christian Tshisekedi we yari yibereye mu mujyi wa Budapest argira aha n'inshuti ze. Ubu ni uburyo bw'igitangaza rwose. Amakuru yizewe atugeraho avuga ko Christian Tshisekedi n'inshuti ze bo bahageze iminsi myinshi mbere y'uko umukino wa Paris Saint-Germain na Arsenal uba. Ikindi kandi ntabwo bakoresheje indege isanzwe izamo abantu benshi zitwita commercial flight, oya rwose baje mu ndege zabo bwite izo twita private jets, kandi bakoresheje indege nyinshi zitandukanye kugira ngo bagere i Budapest. Ese ibi byashobotse bite ko perezida ahagarikwa ariko umuvandimwe we akinjira nta nkomyi? Christian we yabanje guca mu mujyi wa Bruxelles mu gihugu cy'Ububiligi, arangije afata indi ndege imwerekeza i Budapest. Yinjira ameze nk'umwami, nta muntu n'umwe umuhagaritse ngo amubaze iby'icyorezo cya Ebola cyangwa ngo abuze inshuti ze kwinjira indege zabo. Ibintu biteye urujijo kandi biteye agahinda ku rundi ruhande, ukuntu perezida w'igihugu yangirwa kwinjira byitiriwe Ebola ariko umuvandimwe we agafashwa kwinjira vuba na bwangu kuko yanyuze i Burayi akoresheje indege zihenze cyane. Ibi berekana ubusumbane bukomeye mu buryo abantu bafatwa. Berekanye ko niba ufite amafaranga menshi cyane ndetse ukaba uri umuvandimwe w'umuyobozi ukomeye, ushobora guca mu zindi nzira ukagera ku byo ushaka byose, mu gihe nyir'ubwite wubahirije amategeko we agahera mu ndege agasuzugurwa. Abantu bari kwibaza ibibazo byinshi bati ese Christian Tshisekedi yari afite ubudahangarwa burenze ubwa mukuru we uyobora igihugu? Ese we ntiyaturutse muri Kongo aho bavuga ko hari icyorezo cya Ebola? Ese amafaranga yakoreshejwe muri izo private jets zose z'inshuti ze kugira ngo bajye kureba umupira gusa yavuye he? Ibi ni ibibazo bikomeye abaturage ba Kongo ndetse n'abanyafurika muri rusange bakomeje kwibaza ku mbuga nkoranyambaga zabo. Muri make inshuti bakozi bacu, iyi nkuru yerekana ibintu byinshi cyane bitandukanye bigaragaza isura y'imiyoborere. Icya mbere, yerekana intege nke mu mikorere ya za protokole za leta
zo muri Afurika zimwe na zimwe by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho badategura ingendo neza ngo bumvikane n'ibihugu bagiye gusura. Icya kabiri, yerekana kandi uburyo ibihugu by'amahanga bikoresha impamvu z'indwara nk'urwitwazo rwo gusuzugura abayobozi bakuru ba Afurika, aho kwitwaza Ebola ngo bahagarike umukuru w'igihugu, byerekana agasuzuguro kenshi tudakwiye gushyigikira. Ariko hejuru y'ibyo byose, iyi nkuru isiga isura mbi cyane ku busumbane n'isesagura ry'umutungo w'ibihugu byacu. Uku kubona umuvandimwe wa perezida akoresha private jets nyinshi cyane ajya kureba umupira gusa, mu gihe igihugu cye kirimo ibibazo bikomeye by'umutekano n'inzara mu burasirazuba bwacyo n'ahandi hose mu gihugu cyose, ni ibintu bikomeretsa cyane imitima y'abaturage bashaka impinduka n'iterambere. Ese mwe murabibona mute, inshuti bakunze bacu mudukurikira umunsi ku munsi? Ese murabona abayobozi b'ikibuga cy'indege cya Hungary barakoze neza guhagarika perezida Tshisekedi kubera ibibazo bya protocole na Ebola, cyangwa murabona ari agasuzuguro gasanzwe k'ibihugu by'i Burayi ku banyafurika bacu? Ese ubundi murabona mute iby'uru rugendo rwa Christian Tshisekedi ruhenze cyane rw'amadolari menshi cyane ngo agiye kureba gusa Paris Saint-Germain na Arsenal? Ndashaka kumva ibitekerezo byanyu byose hasi muri comment section down below. Nimwibagire gukora like niba iyi nkuru mwayikunze kandi mukumva ibyo twasesenguye, ariko niba utanayikunze wakanda kuri unlike inshuro ebyiri, ni byiza cyane, kuko kwanza inshuro ya mbere ntabwo yizera kwa kanzu uvuga kandi inshuro ya kabiri. Kandi mukore subscribe niba mushaka gukomeza kubona amakuru ashyushye kandi acukumbuye nkaya buri munsi. Nimwibagirwe no gukana kunzogera. Ndabashimiye cyane, muri abagaciro, mukomeze mubane nanjye naha mukanya mu yindi nkuru.